Грянак мефҳамам бародар, ҳало сабр садем ака, ай соати 12 ҷо гуфти садем. Ай алҳамдулиллоҳ ки ҷо ёфтем, мақсад ҳамин навормона синат шудем. Шаҳри Ҳисор мефаҳмам, мефаҳмам беҳад сахт аст, мефаҳмам беҳад мазмин аст. Ҳамин навори моро просто паҳн кунем, лайк шумонем, комментария шумонем бародаро. Ҳар вақте ки мо мегӯем лайк монем, комментария монем, шумо мегӯем ки барои манфиати худтон гап мезанем. Барои манфиати ман нест бародар. Барои ягон манфиати ман надорад ҳамин чиз. Просто ҳамин ютуб паданалад ҳамира талаб мекунад. Вақте ки ту лайкш монди, вақте ки ту комментарияш ки монди, ҳамин навор ҳамира мешавад як дӯсти наздикш мебинад. Мешавад ки як бародари алҳамдулиллоҳ бародари наздик мебинад, сабаб мешавад. Ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, чӣ хеле ки мебинем бародаро қати шиштагием. Пишти экрани ҷа акҳое ҳастанд ки дар иҷа шиштагианд, алҳамдулиллоҳ. Бародари азиз, аз ҳар як таки хоҳиш мекунем ки ҳамин навора мима нагзарен, хуб тамошо кунен, бифаҳмем ки ҳаминҷа дар чӣ масъала гап рафтаистад бародарҷоно. ҳамин бародаре ки дар бари мо мебиненаш, ҳамин бародармон мақсад проблемаи дар ғалтидагие ки писарчаш беморае. Айни ҳол писарчаш дар Ҳиндустон дар Ҳиндустон қарор дорад. Бемори сахте бародари азиз. Касалша чӣ гуфтам? Касали саратони хун. Касали саратони хун бародари азиз. Мақсад мо суратша мемонем, мебурад видеош, ҳамаш тамошо кунем бародари азиз. Бародари азиз, нигоҳ кунем да аввалигор ҳеҷ каса ба иҷа наёра нарасонад. Ин бародаре ки мебиненаш, ҳозир мо қарор дорем дар Туркистон, қариб худаш соат 11 шистан, 11 шаб бародари азиз. Нигоҳ кунем да бародарҷоно, мақсад чӣ қадар мардака зурш меояд дар болои экран мегӯяд, гап мезанад. Ҳар кас гап зада наметавонад бародари азиз. Ҳар кас дар болои экранам намебояд гап занад. Барои ҳамин қадр бародари азиз, ин мардак ҳамин чӣ давлати савлати дошт, хонаву дар ҳама чиза дар банк ҳамара монда бародари азиз, ҳозир биромоягия дигар наметавонад. Сари бесои гуфта биромояд ки мақсад ҳамин бачаша камеам бошад, мақсад ҳама оператсияш гуфтагия на? Не, операция мумкин нест, кудаки химия мест. Химия, мақсад бояд ки ҳамин химияша бародари азиз бигзаронад. Дальше навора мебинем бародари азиз, ҳамаш дар ҳамунҷа мисоли накамон дар иҷа ҳастанд, ина бародаромон дар иҷа ҳастанд, пишти экран акҳое ҳастанд ки шиштагиам бародари азиз. Бо мегӯм бародари азиз, мо ҳозир дар як корхонаи як бародарем. Нигоҳ накунем устолимон устолои раисӣ, нигоҳ накунем устолои мода, нигоҳ накунем бародар. Яъне ки мо ҳам папросид ки ин акара алло баракат шуда хай иҷозат дод барои сиёка кардан. Мо ай соати 12 ҷо куфти савдем ака, ай соати 12 ҷо куфти савдем. Ай алҳамдулиллоҳ ки ҷо ёфтем. Мақсад ҳамин навормона бародари азиз, ҳамин бародармон, ҳамин бародар ай шаҳри Ҳисор мешавад бародаро. Бародарое ки ай Ҳисор алҳамдулиллоҳ ҳастанд, акҳои қадрдон ҳастанд, ай Ҳисор мо ҳурмати эҳтиромшон мекунем. Мак ҳама вақт серьёзно ҳастем, гап мезанем, акҳо ҳастанд. Хоҳиш мекунем аз шумо ҳамин бародара дар бараш чех бестен. $31,000 гуфтагиан ози? $31,000 дигар гуфтагиан. Барои ҳамқа хоҳиш мекунем аз шумо акҳоҳо, медонам ки ҳастанд, ҳар як наркалае ҳаст. Ҳисор алҳамдулиллоҳ ки бизнесмен бисёранд. Намехоҳам номгир кунам, не медонам ки ҳастанд. Хоҳиш мекунем ки ҳамин бародара рӯзи пастишда дар бараш бестен. Иншоллоҳ ба амраи худо як додем 100 мегарда меояд. Яқин интизор шем ки аз ҷониби Парвардигори бармегарда меояд. Ака гап зан. Ассалому алайкум бародарон, хоҳарон, муҳоҷир. Иншоллоҳ ки ҳамаи мо дастгирӣ мекунем бародаран. Бародар зиқ нашав, бародарои дигарам ҳастанд, дастгирӣ мекунанд. Иншоллоҳ касеам ки дастгириам накард, дар ҳаққаш дуо кунед. Иншоллоҳ ки кӯдаке ои ҷавоне сеҳат мешавад ва хости Аллоҳ ба назди падару модар баргардад. Бародарам ки кӯдакш дар ҳозир дар
هندوستان قرار دارد. کسی که این نوار را تماشا میکنه دستگیری کرده انشالله نیت میشن. انشالله انشالله. چی گفتن این برادر؟ گابزا برادر را کتا گابزا میفهم به حد سخت است، میفهم که به حد مزمین است. همه آدمیزاد در می سال زمان اینوالیدن کو اینوالی جورا. ما میفهم که الو صبر کتا. اصلا برادرایی که وزیر تماشا میکنن خطا نمیدونم نسکول که میدونن پنجمی چیزلو خدمت زنگ زدگیرم خلاص ای تاجیکستان هم زنگ زدم مثلا ای اومگی در پنجمی چیزلو بود مرا زنگ زد برادر عزیز ای پنجمی چیزلو هم برادر مرا زنگ زیسته و پس اکرام برادرای اصلا اومدن با پیش ما اومدن ای مرد نه شو خوکنی مونده نه روز خوکنی مونده میفهمم سوزش فرزند خیلی خیلی برادرها وزنی است خیلی چند تا صغیره من نمیدونم даже گفتن نمیتونم که بگم کسی باشه که مثلا فرزندشو پرت بیاد درست پرت بیاد که سبحان الله من گذشتم ای بریم هست همین خیلیش هم هست ما باید نبرات باید خیلی برادرها را احترام کنیم حرمت کنیم در برشون چفرستیم که تا همین درجه یک نگه که چقدر $31,000 برادرای عزیز خونه و داره залог мондагӣ дар банк и болои ҳамаи $31,000 дига дар коре ки мақсад ами химияи ами кор боре ами яъне ки буча барои ҳамқа бародари азиз 6 моҳ личинду 6 моҳ барои ҳамқа бародари азиз хоҳиш мекунем аз шумо зуртон мерасидагӣ бародаро ёрдам кунем зуртон намерасидагӣ дуо кунем бародаро ами навори моро просто паҳн кунем лайкш монем комментарияш монем бародаро هر وقتی که ما میگیم لایک مونه کامنتار مونه شما میگین که برای منفیت خودتون گپ میزنین برای منفیت من است برای یگان منفیتی من نداره همین چیز درست همین یوتیوب کانالات همین را طلب میکنه وقتی که لایکش مونده وقتی که تو کامنتارش که مونده یوتیوب همین را پهن میکنه تا که زورت نرسید برادر عزیز گذراندن و دستگیری کردن همین برادر همین نوار همین را میشود که یک دوست نزدیکش میبینه میشود که یک برادر الحمدلله برادر نزدیک میبینه سبب میشه که همون برادر یاردم میکنه همین خلاص برادر ثوابشون با هم چند میگیری کسی برای کنش نه انشالله ما یگان کاری بد نکردیم برادر گابزا اکا کتا گابزا کریانا که میفهمم برادر حالا صبر بتر گفته استم که یا گفتی نممکنه زبوشم салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба кулли мардуми мусалмонон хусусан ба ғарибачаҳо бародаро фарзанди ман беморай ҳозир дар ҳиндустон қарор дорад 6 моҳ личенияш мегам ман зурум намераса ростӣ пеши ҳамаи акаҳо омадам як моҳ шид фақат даву дорум ки همین کاری مرا یک انسانی ببره که کار ما پیش ببره من زورم نمیرسه با این قپل $31,000 من میگم حاضر خونه ما در بانک موندگیم از شما خواهش دارم برادرها $31,000 توقنه بیغرزه که خونه شما موندگی رسچود گرفتگی بیغرزه یا با مثلا $30,000 دیگه در کاره مثلا اینجا در اشیب کنه بیغرزه که خونه شما در بانک مونده همین قدر رسخود دیسکوسیون همشه کرده با تای $30,000 دیگهش در کاره برادرها ایره ما میگیم که هیچ خیلی جمع شده باشه هیچ خیلی قدر سون جمع شده نه برادر عزیز الحمدلله جمع شده هستن برادرهایی که دستگیری میکنن الان شاید همین بدن همین خیلی نرکلایی که بدن که وقتی همین خیلی سیتواسیا ده از همدلی مرا لیشن مرا خدم ده زنگ زدن که بخیر بیومگ اکی خشنیم $30,000 داده بودن جایش بود که الحمدلله 2 میلیون داده بودن جایش بود که 1 میلیون داده گیان جایش بود که 500,000 داده گیان مقصد اصلا الحمدلله همین خیلی نرکلای هزایی میگه به ما زکاتی مول دارم من خیلی اصلا ایس میگه ما زکاتی مول دارم همین مردک همین سیتواسیا ده غلطی درگیه بیوم همین برادر هم بتمش زنگش بزنیم نمره تلفن ای خطای کارتا ای خطای برادر عزیز همه چیز ای خطای زنگش بزنیم مثال
ай пеш бигӯен ай пеш қатишво бихӯред чӣ хеле ки маъқултон ай бародаро гап зарка бародаро ҳамин хайри хитона ҳар як хайре мекунем худованд ба даргоҳаш қабул куна парвардигор ба касбу кори ҳамат барака худованд 1 туна 1000 куна 1000 туна миллион миллиард куна парвардигор оқибатона ба хайр куна парвардигор оқибатона обод куна ҳамаш дар дасти худованд ин аз сангиши аллоҳ хай ҳазор бор шукр мекунем ҳамин бандаиш ки дар аллоҳ наздик ҳамура месанҷад мо алҳамдулиллоҳ шукрона мекунем ба хости аллоҳ иншоаллоҳ ки хай бародарое ҳаста хайр саховатманд иншоаллоҳ саҳми хучона мегузоранд боварӣ дорем ба хотири аллоҳ кунем кадом мекунем иншоаллоҳ ки морам дар ҳақш дуогӯем ҳама вақт дар ҳар як намози мусофири кампир ҳастед дар ҳақшон дуо кунанд иншоаллоҳ ки акаямон гап гуфтан дорем ҳай мо ҳам гуфтанем ки бародари мо ай я дастгириш кунанд ай ҳамаи бародарону эҳтиромона хоҳиш дорем ки бародари моро дастгирӣ кунанд сад сумай 500 сумай 1000 чанд қайзи мерасад ай дилет мебурорӣ мақсад ба хотири аллоҳ кунем ёрдам кунем моро марбачем иншоаллоҳ дар ҳамаи чӣ даст мо мераса иншоаллоҳ ки дар хизматем худованд тани сиҳата бута иншоаллоҳ ки дар хизмати ҳамаи ғариббачаҳо ҳамаи рӯи дунё мусулмонони рӯи дунё иншоаллоҳ акӯ ягон гап гуфтан дорем пасиха мардии муҳоҷир мо рости ҳамин бародар кадир ма пуште кардем мо шоҳиди ҳамин кораи ман бача беҳад вазъияти ваз бидар адомед ки метавонем як самтона бигзаронем адомед ки наметавонем дуогӯ бошед дар ҳаққи ҳам фарзандаи мардак иншоаллоҳ ки ҳамин ба амри парвардигор ҳамаи кор мешавад худо хоҳад як кам камак чиз кунем худо насиб кардагӣ бошад самтона бигзаронем иншоаллоҳ ки дарои аллоҳ савобшон мегирем ҳам бача беҳад вазъияташ безебад дар ҳақиқат мо ҳаминҷа қариб буд ба ғайри 5-6 касе мебинем мо як 10 каси дигаем қариб ана ин бародар дар ҳамин чизи вазбинай ҳар ки бутона самша бигзарона иншоаллоҳ ки раҳмати худо мерасаш ана кадоме ки зуруш намерасад дуо мекунем дар ҳаққи ин бача худо хоҳад мо мардум мегӯем ки ана сабзаи об сабз мешава одамай дуо як дастгирӣ кунем бародаро таваккали ҳамат ба худо дар амони худо бошед бародари азиз алло баракат омӯта шахсоне ки дастгирӣ мекунем ёрдам мекунем дар бари мо ҳамихел чихтем дар бари ҳамихел бародаро чихтем аллои меҳрубон баракат омӯта бо мегӯм ки бародари азиз як бори дига такраран мегӯм ки бародаро мо ҳозир дар як ҷой қарор дорем ин корхонаи як бародаре аллои меҳрубон бародар амои дироз бута моро иҷоза дода дар инҷа сиёмка кестем бародаро аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин навори моро паҳн кунем кадоме ки зӯра да мерасад навори моро паҳн кунем комментариҳои хубро нависонем мисоли ҳамин бародара ки 15-20 нафар ки бишносаш агар ҳамин акара 15-20 нафар ки бишносаш 15-20 нафар ки бинависонаш паҳнш кунад дар дигар бародароро ишкунад ё ки ин акамон дар иҷа ё ки наи бародармон додармон дар иҷа шиштагӣ ҳамёра ҳар як тайми ё ки ҳамин хел ки паҳн кунад яъне ки мешава дастгирӣ бародари азиз мо бояд дастгирӣ аз дигар бошем дастгирӣ ки кардем иншоаллоҳ ба амри худо боварӣ комил қатъи кори бародармон зуд мешавад хоҳиш мекунем аз бародарое ки акое ки аз шаҳри ҳисор ма ба хотире ки ба чӣ хотир бародари азиз ҳар як наворда ма масад кадом бародаре ки аз шаҳри ҳисор боша ё ки аз кӯло боша ё ки аз дигар ҷо боша бародаро ба хотире мегӯм ки яъне ки мотиватсия бигӯянд ҳамин бародаро дар бари ҳамин бародар чих бистанд яъне ки бодонанд ки аз куҷо ҳаст ҳамин бародар аз куҷо нест ба ҳамн хотир ки шутобе дастгирии ҳамин бародар хубтару беҳтар шава бародаро бо як бори дигар мегӯм ки худованд ҳеҷ касе ба иҷо наёр нарасонад инвалида ба худаш душман дорад бародара намефураш бояд дар бонаи экранбо бироява 100 душмани дигар дорад мисол бигӯяд фалоне дар бонаи экран биромад беҳманонӣ
اول یک پرژی چیم یک گپ گفتم باید فکر کنی که هم برادر در می مشکلی غلطی درگی های این مشکلی به سر همه میوید الله اعلم این پگه چی میدونه که پگه به سر مرا چی میمانوشم الله خودش میدونه که شاید پگه ما بشین جایم برادر دار ممکن خیلی سیتواسیا خیلی پلاژه میگه یا که خودت برادر عزیز ما را تماشا داره اگر در خودت من مشکلی به سر بیاید این برادر یک جا میدونست که اینجا میاد قطعا میشینه یک جا میدونست که میاد در اینجا در اینترنت میشینه و مقصد میگه که برادر رو یردم میکنه من خلاص کنم برای اون قدر برادر عزیز هر یک چیز میگه مومن برادر مومن است برای اون قدر این مشکلی به سر برادر اومده امروز یقین بدون که پگه به سر میاد یقین بدون که روز دیگر در سر یک برادر دیگر میاد همین چیزا فراموش نکنید من میدونم موضوع خیترو بسیار شنیدم حتی کوشم دشمن حقارت و کنترلی رو در پیلیش نگاه دادم فراموش نکنید برادر عزیز الله مهربان همه خیلی قدرت داره که همه خیلی قدرت داره که زمین با آسمان میچسبونه برای اون قدر یقین بدون که امروز آب چشمی برادر ریخته سر و دعا میکنیم که آب چشمی برادر بر خودت نیاید برای اون قدر برادر عزیز در شما با حقارت گپ لیش زیادی در کار نیستید امروز سبحان الله نگاه میکنی جوانمردای را نگاه میکنی که الله مهربان دست پوچه‌شون دادگیه دست پوچه‌شون دادگیان یک رنگ قومی لود رفتار میکنن در افیرو در اینترنت شما خودتون پیکاست میدونید شما میبینید چیزا رو همتون میبینید برادر عزیز برای هم قدر فراموش نکنید دیروز یک نوار گرفته بودم پرت افتاده بودم الله شاید میره بچه را میره میبینید برادر از خبودیان بود از همونجا بودم خیلی بود سبحان الله میره برادر را میبینی یک بچه که همین چی من صورتاش را دیدم در که یک بچه که پوز بالای همین خیلی چی همین شب خوب کردن بیچاره سر میخیزد دست پوچهش کار را میکنه بزرگی الله را نگاه کن که شب خوب میای سوز سلامتی برادر سر میخیزی که نمیتونی خیسته برای هم قدر از خدا کم ترسیدن در کورای کم ترسیدن در کورای برای هم خب برادر عزیز الله صبرت بته میفهمد در حقش دعا کن پیر کانتی از بود در حقش دعا کنم در حق خودت دعا کنم در حق ما دعا کنم در حق غریبچه‌ها دعا کنم در حق برادرایی که دستگیری میکنن دعا کنم انشالله خداوند این مشکلی را که اوورد با بالای سر تا انشالله با اون را خود با بالای سر میگیرش داخل مدون که میگه الله میگه ما درد میتونم با شیفاش نمیتونم برای قدر رو افتاده نشه خدا نگهبان تماشا برادرای عزیز درمون ادا باشه عزیز همه عکسایی که همه وقتا ما برای شما قرآن تحفه میکردیم جای نماز عیدونه میدادیم اینا با همه عکس هم ما برای شما شروع میکنیم بسم الله اینا چگونه که میبینید برادرای عزیز در این عکس ما یک جای نماز کاژنی میداره که کرمانی جای نماز کاژنی اینا любое время در любой جا میتونید گوش کنید در جیبک تو بگیرینش اینا بسم الله یک آب زمزم اورجینال تازه یک تسبیح سنگی یک صابون سیاه‌دانه دوبایسکی و همچنین یک دوخی دوبایسکی که تا 3 روز بوش در لباس میمونه یک تسبیح الکترونی با فوتلیرش و همچنین این زبنای پسته از چوب مسواک و همچنین چوب مسواک با فوتلیرش چگونه که میبینید قرآنم با فوتلیره یعنی که محکمه کرد اینا بسم الله الرحمن الرحیم چگونه که میبینید ورقی زرد داره حرفای سیاه چشمن نمیزنه اینا برادرای عزیز این قرآن برای شما تحفه این جای نماز عیدونه همه چیزا رو شما میتونید با نرخ 3700 روبل خریداری کنید میتونید بیاین ای آفیس همه چیزا رو گرفته رفتن گیری ادرس ها در روی اکران میشن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته